Sarkar Pedeng lengba ke Ministry of Home Affairs kerana pensenjor susu ya kajing penjekam ya kikendon an ke bedai bar kajing pang COVID kan kendai. Ha kajing permana paima kabla permana laifotorik unailur arjar arfau ka Sarkar Pedeng kala ong ba ya ki skul la ban pli hadin khasan tarik urisau arjar arfau ba kali kajing pliru kalong katkum ki kardan ya ki skul bar khamdam me rengkat kajing penbek bar ki bor skul. Ka juga poru ka Sarkar kala ong bagi kena ke bon skul ki de manyo jingbet na kikmi kikpa lani kajing tho na kikmi kikpa makra patharu ki bo school bakem de dei mana chimthan je ka attendance lani kajing wan jkhina school man la kasi school susu ahne kajing pal senjor susu lani ka unlock 5 lani kajing pli hakam ta ka basan lemba ka Sarkar Pedeng ka Sarkar kala ong bala sya'ru ban pli ya ki cinema hall tangba kajing shong hapo jong ka cinema ka long sanfau person lani sanfau na khasispa kajing yam jong ka hall kawai pat kajing pensenjor kalong balasya ya ki jaka jingi lani ki swimming pool ki bapener kam nak benta kini jingi ki besimenta ha ki training lani ki sha ikai hakikam jingi soi pat kajing pelai kalong balasya aru ban pli ya ki entertainment parks ada ka khasan terik jong mai sa arjar pau but kini ki park kena ban buat ya ki standard operating procedure ke bala permit jaka Ministry of Health and Family Welfare kiwi pat kajing pelai kalong ya ki jaka ya lakai sport nata ki cultural center ki jika mani belai ki jelang jungki political party hakaba onsha hadu kombasis pangut hakikin jahol bakui de ki jaka pelong rengkat baka jeng bu renti yagi kendon ke bala penmi dekat ka ka khia jong ka Sarkar Pedeng haka juga por ka Sarkar Pedeng kala penmenaru bakanam sha shu yagi skor jela ban penmena kini ki lockdown ni ki jeng khangdam haki jela haki district lani ki civil subdivision klam kono ke jingyo jingbet na ka Sarkar Pedeng